Koku hingoa ko polksi naua me soleksi tiuta. Fifia ke mai fenga mari ko ni he pompungini ke tai ki mutol mo me mai ta pokala mai pompungini. Pe a wata pe fa malo ka te ki mutol ko hi ko ngahi tohi me ngahi popoa ki me ngahi comment o ko mo o mai I he lolo tonga ko ia e tau pokala ma. Pe hiri ko ia ho mo mamata ki e tau pokala ma. Kai mahe taimi o ko mo whamoreki ke wahe atuai pe atu whaki atuai. E tau pōkalama I he whenga ki whataha koe ku tau whai I he pēse hono ake nā lalafo. Neongo kui kai ke whakale atu I he lotonga e tau pōkalama pe hiri ai pōkalama ka ko lau e ngahi comment koe ku mo o mai. Pea ko whamalo hia e ngahi whamatala, ngahi whatu, ngahi whakaukau mo o mai. O ne hanga o mai ha malohi makehe, ki he motua whai polokalama, ke tokoni ki he tau ngāwe ko ia o ku whai. Ko ia ko whaambe ke maheno ke te ki motolu, nā mo amanaki o kui kai te usio, pe lau e ngahi comment ku mo mai. Ika o ko mui I au e ngahi mea mo tala mai. E ko hi ngai e whamalo makehe ko ia. O ku ato I pongpongini ke te ki mutolo. O whapena mo mawa a conference lelei, I conference ko na tauto ki situ a ko ia mei ai. Pea koutoi ko conference ko ni o totonu ki hoko e ngahi malanga mai ngahi lea ko ia. Ko ha tau mua ngā ue ki a koe pea moau me o ka topa ke conference ko no hoko I Epereri. Ko e ka pasa fola ueni. Ko eiki wakaen, ko rea mai ki a koe pe moau. Eiko sisu klai si ko ulu e ke se asko ni. O whakafou mai e ne kau tangata ko e kau palofita. Ko e kau tangata ki kite, me kau tangata mau whakaha. Mo ia ko whamara te ki motolo mo mea atu ki tau koe whenisi o lau e ngahi rea koe ni. Pea o whabeke hoko atu ai pe. E tau wako mui ke ngai whamatala koe ni. E ngai mahena koe ni ka hoko mai. Ko kore ke lau maare ke ne hanga tāpoi ki nao. He koe kutui, he kai ke aunga polokalama koe ni o tau whai. Ka pau he kai ke kau e lau maare maa o ni. Ke ne toko ni I au. E o whapeku ne a lato ki a koe I he taimi te tau ki holoto. Ke lawa ke whetala noa a ki hotaloto. Ke lawa ke tohi tongi ngahi mea tau tala noa ke ai ke loloto. I o tau lau maari I he wike takitaha. I a honi tau tala noa ki he tohi ko ia a paula ki he kakai ko ia I Efeso. Tau tano ni he Efeso ko ia I he fuakawa fo o. Whawhehui e ni o pehe. O ku tupu kua a Efeso I fe ia I he ahoni. O hinga ke mao ha whakafuafua, whakasio kālafi. Ki he wheitu o mai whanua ko ia, o ku whai ki ai, e tau tala noa. Koe mapeni koe o whanua ko Turkey ko ia, o ku taanga maheni ki ai I he ahoni. Koe tuuena mape, koe so asha, ko Syria no asha ke lalo, ya ka pau I te whakatalahi mape ki lalo asha Isileri. I lalo I sipite mo Afrika mo haifue konga ki lalo e mapeu kai teke mea mai ki ai. Ko ki whaitoti ko nau tuwai e kulo kula. Ko Efeso ia I he ahoni. Ne mape ko ia oe ahoni. Pea pe whamatala ko ia institute ko ia e tohi institute. Uhanga e paula o tala mai na ne whai ai tohi ko ni ki he kāinga I Efeso. Lolotonga ia hono uraki mau pōpūla ia pe tuku pōpūla ia. I loma I he waha a tau ono noa ki he tau ono ua eiti.
ko whamatala mai ko e paula ke te ki tau tolu, ka pau ke whie ilo ke whamatala ko e ni, hai he tohi Efeso, wahe tolu vesi hono uruaki, wahe wha vesi hono uruaki, mo wahe o no vesi hono wanoa. Pere whamatala ko e tohi institute. Oro tonga taimi ko ia na e tuku po pula ia paula. Hange ko ni tau sio he ahoni wai kaureka nau nofo i he konga ko ia pure angawhika aki mo e tonga i ko e kakai pau ko e ni. O kui ko e house arrest. Kono whakarea taha, o wai ki halfway house, wai ki whare nā mā nofo ai. Hange ko ni ko e whaitu kon whate tau polkala mā. Ko e tawhaaki whakanoate ko e ki au, o kui ai e ki whaitu o kui ko e halfway house. Ai ko e hau ko e ki tama teu ko e ke alu ki tō ke tuange mai ki society. Pea mai rea vai a tuku whakataimi e whanki i whare ko e ni. Pea a tāpe nā tōke nau ngā ue, kau paupeke nau whoki mai ki he ki whare kon kou tānoa kai wofi mai ki a te au, e he e whiawhia mohe mai ki ai. Nai pehe tokua, nai pehe tofpe, ai ano whakahu ko paula, nai whaka atāpe ia ki ai, ke ne tari hakau na ke hoko atu a ene ngāwe whakawhaiwhikau i hono malanga aki o e o ngongo ne rei. Ne whakatanga i mea katoa ni ki a paula. Pe hoko atu e ai lau ko ia ai tohi institute. Ko hunga ke o atpeha ki i pui tua pe koe context. O whekau aki pea mea kon whaike ai tau tānoa. Ko hinga ke lava o toi mahino i ange ai whakamatala ko ia te tau rawe ke honi whai ko ia e paula. Pe whakamatala ko ia tohi institute. I he tohi tapu ko ia tui se misi ai aku tau ngawe aki. I he Efeso wahe uru aki vesa ono uru aki pe ai. Nai whai koa e paula ai tohi ko e ni o whakatau mua pe whakate fito pe whakatua sila ki kai ngalotu ko ia pe koe kau ma oni na nau nofo i Efeso. Ka pehe tohi a koe ni me kau tangata ilo. Koe ngahi tohi motua ko ia o ku mau e kau tangata koe ni i he historia. O whikaki mo Efeso, o kui kai ke asia e fo i rea ia ko ia ki he kai ngalotu i Efeso. He ene pehe o ngari u whakotuu mai e whakakau ia ko e ni, na hanga e paula ia o tohi ai tohi konu i roa koe episeri ki he kakainga lotu ko ia i Efeso. Na kai ke pehe ke whakate fito pe ia ke kainga lotu ko e ni. Ka ke he ngahi whanki i siasi kehe o kawai ai ki siasi ko ia o Efeso. Na hoko whokia Efeso ko headquarter ia ki a Paula, lolotonga ko ia e ne ngawe whakawhaiwhikau ko ia hono tolo. Hange nai hoko Efeso ko ki headquarter ia ke ne ngawe aki. E ne ngawe whikau ko ia hono tolo. He taimi koe nai whiohi a Paula mo ki kakai ko no Efeso. Na ne whakatupuraki ha ofa make kia te ki nau tolo. Toi hoko ate whamatala ko ia ai tohi institute. Koe o atpeni haki i pui tua ke tānaki. Ki he mea koe uke iloi. I he tohi ko e ni, na hangai e Paula whakatau mua e ne tohi, ki he kau seni taire ko ia kua na ului mai. Kua na papataiso mai ki he siasi. Aia koe kau papi ului eni. Pena e whakatau mua e Paula e ne whakarea ko ia i he tohi ki he kau seni taire ko ni, ke toni ki nau tolu ke whakatupuraki, e nau whakamooni ko ia, ki he siasi, me ngai te whitoi mooni ko ia oi otua, pia whakautuutu e nau whakalaka whakalau maari. Pena kai ke pehe ke whakangata pehe ke kau papi o lui, ka nea toi whakakau ai whoki aki nau tolu, ko na osi hoko ki nau tolu ia, ko e me mipa o e siasini. Pea ina rea ngahi tau mua lalahi na e sio ki ai a Paula. He taimboe na ne whai ai tohi koe ni. Hanga me nā kulawe ki ai,
koe ulua ki ke toko ni ai kaupapi ului ko e ni mo me mipa o siasi ke nau whakatupulaki pia whakaake o whakautu utu. I he nau ilo whakalau maari e ko ia kihe o tunga, pia moeanga ko ia ai tu ai siasi o na whelawe i ko i pia moe o tua. Ko hono ua, na whema e paula ia ke whaka ai i ki nau tolu. Ke nau wha utaha, ke nau wha i taha. Tau te fito ki he wahaa ko ia o e kau papi ului seni taire mo e kau siu ko ia na nau ke i tau ka vei ke nau mo ui ake lao a Mosese. Pena i rewa ai ki i wheke i ke, whetae mahino ake. E wahaa ko ia o e kau karistiane siu, pia mo e kau karistiane ko ia seni taire. Tako no whakaosire mena tokanga ki a paura ia. Ke nehanga o whakaloto lahi i ki nau toro. O ange mo i ngahi whakakaukau mo i ngahi whakatutu. Ke lava ke nau mauha maalohi ke whakawhepaki. Ai maalohi ko ia oe whiri. Whamatala whake he tohi a koe lea nei whae paulaia, na ia e kāinga lotu toko lahi ia i Efeso. Na nau mo ui aki e nau tolu ia ai ongore. O nau ma oni whiunga. Ke lava ke ngā aue mai lau maari ma oni pia sila i ki nau tolu. Pia whakamoni i ki nau tolu ki he otua ai ma oni ko ia na anau whai. Pehe rewa he tangata apostolo ko ia kuone mama o atu i e siaso sisu klaisa kaumane a ki moini ko pus a makonki nane pehe. Ko e tohi Efeso ko ha ipiseria ki mamani kotoa. Ki he siu mo sentaire, ki he huse pāniti mo i waifi, ki he ongo mātua pia mo i whānau, pa ki he totaha ko ia o kupure pia mo i kau se wāniti. Ko e whakakaukau ia, ko e loto ia o e otua i he aho o Paula. O ku hoko tokua e whamatala ko na puis ama konki. A whahinuhine koe ne tohi a Efeso, o ku hoko ia ko whakatokanga ki a koe pia moau. Aia ko ha ipiseri e lava ke whakaaonga i whakamāman lahi. I he ngahi pōpua ki ngahi ke toi mo on me ngahi toka te rini ko ia, o ku tala noa ki ai a Paula. Na ku atu whoki ane nai e kimpi, tō anga ko ia Efeso ko ia i he ahoni. Pehe e he tiksinare o e tohi tapu whamatala kau ki Efeso. Pehe ko Efeso ko e kolomu ia o e ki konga ko eni i he pure anga loma na i loa ko Esia. Pena pehe na e tuu a Efeso maire nai e tolu meitahi. Aia koe koloni he taulanga ko ia. Na ngā aki he kauloma i he taimi ko ia ki mua. Pena hoko e nia ko ha kolo o e whakatau aki i he wahaa ko ia o e isite pea moe uesite. Pena e kakai toko lahi na nau nofo ngahi matai kari kehe i Efeso na e whi alu aki ai e ngahi wholautahi i Efeso kai umaa foki ai ngahi whetu utaki ko ia e ngahi whanua ko ia i uta. I hoko ko ia Efeso ko e taulanga, pe ko e senita, pe ko e headquarter, pe ko e epicenter ia o e whakatau aki i he taimi ko eni. Ko tui e tokoni ai ki i pui tua nāku o atu, ke mau ha whakafuafua o whikau aki mo e uhinga na hangai e Paula whai e tohi ko eni, ki he kāinga ko eni, e whanki i sias ke he o kauai a kāinga ko eni i Efeso. Ko te toi whakakaukau o e tau reso ni whakaao niu pe whakaalo ko fua i he wikeni, o ko pehe
ko hono whakahauhawai o e kau mā oni oni. Pe kono whakarea koe taha i he konga la lahi ko ia e whā. O e misiona ai siasi o Sisu Christ o e kau mā oni oni ngā hoki moini. Ko e mo ui aki ai ongo le lei o Sisu Christ. Ko e taumua ngā ue ko ia ai otua ki a koe pia moau. Ke lava ke whakahoko ai hāke a ki i pia mo e whakamo ui ki a koe pia moau. Pe koe fo i rea Whakabritania, koe exaltation, koe fo i rea unau ngā ki. Pea koe taumua ngā wea e siasi, pa mai rewa he e ki e konga la lahi e whā. Ke lava ke hangai e tangata mo e whiwhine e siasi o Sisu Christ ka mana ki uni, o au si ai, a honau hāke a ki i, mo honau whakamoe. Koe salvation and exaltation. Konga urua ki un tau tā noa ki ai, kono whakahau hawa i o i kāinga lotu, pe koe mo ui aki ai ongo leo Sisu Christ. Koe konga honoua, kono whakawhe e tō tāko tō pe, ke nau hau ki he ki pia tari a ene ongo i rei. Koe konga hono tolu, ke hai pia sila i e ngai whamiri, ki he taingata, pe ko hono wha, ko hono toka ngai aki nau tolu ko ia, oku whie mau tokoni. Ai paia mo masi wa moki nau tolu, nau whie mau e ngai tokoni. Koe ngai konga la lahi e wha o e tau mua ngā ue, ai siaso Sisu Christ e kaumane aki moini. Koe mea katoa pe whai e he sias koe ni. Koe ngahi whare lotu katoa pe ku langa. Koe ngahi temi pare katoa pe ku o langa pe teu teu ke langa. Koe ngahi mea lere katoa pe ku ngai aki. Koe ngahi lakanga katoa pe i he sias koe ni. Kono tau mua pe, ke toko ni e fwoi konga lalahi e wha koe ni, ke lava ke a usia e koe pe mau, hota hake a ki i, mo hota whakamoui. Pea ku tohi rewa paula ki he kakai koe ni, o hange koe te toi, whakakaukau o mai, ka hono whakahau hawai, o e kau maa oni oni. Koe te toi whakakaukau urua ki o ku peheni. O ku hanga e he kaupalo fita. Mo e kau apostolo, moki tau tolu ko toa pe, o whakamalo hia, mo whakawowonga ta hai, ai siasi. Tala noa rewa ai konga uruaki, ke heanga ko ia hono whakotuutu o e siasi o e eiki. O kune o mai e kau tangata ko e kau palofita, mo e kau apostolo. Pea whakanofo mo wahe e kau tangata koe ni, ke nau hoko ki nau tolu pe tau poupou i he tau hiki ni mai koe e konferenisi na tau toksi tua me ai, koe kau tangata pa koe kau palofita, koe kau tangata kikite, koe kau tangata mau whakaha. Koe kau tangata e utala noa koe ki ai a paula. Pea whataha i rewa moki tau tolu. Pea koki tau tolu rewa, o tau hoko ki tau tolu koe me mipa ia o e siasi o Sisu Christ. Pea koe ulu rewa ke he siasi a koe ni a Sisu Christ nane o mai koe kau tangata koe ni pe uiui ai kau tangata koe ni. Pea ku ngai whataha rewa a Sisu Christ koe ulu ia, mo kau tangata koe ni pea moki tau tolu. Ke tau hanga whakamalo hia a hono siasi. Pea ngau he siasi ke ngau e whakata, ke ngau wowo ngata. E makatuunga ia, i he ngau e whakata, ai foi uniti e tolu koe ni, nā aku tala noa ki ai. Marianga he potfofola ke tau sio ki ai i he ahoni, oku pehea. Mahe tai wehi wesi, mahe wai tai loa. Pea ko eni o ku ikai ai ko e kau muri, mo e kau au nofo aki mo tolu, ka ko e kau ngā koro, mo e kai ngā mā oni oni, pea mo e whare o e otua. Ko hinga ina e whaia e paua ai tohi ko ni, ke toko ni aki nau tolu nau papi urui mai ki he siasi, ai kau sentaire. Pea toko ni mo ni hiko kufuoroa e nau tupu hake he siasi.
Ke hanga e he ni ihi ko e, o tari le rei ai ni ihi ko e o kutoki hu mai ki he siasi. Ke oa na o ngoi e he ni ihi ko e, o hange ki nau tolu ko e sola mo e vulangi ki hono siasi. Hange ko ni ko au. Nā ku papi urui ke he siasi o Sisu Klaisi o i kau maringa i aki moini, i he tau taha hiwa fitu o wā. Pea, he tamina ku kau mai ai koe ki he siasi. Na ia e tangata ia na uhingai e ku maheni mo ia. Ko ia, na ne hanga whakawhi i loakia ki he siasi koe ni. Kana e ngā ue ange pē tangata ia koe ni, ki he koro ko ia na mau nofo ai, ai koe taimi koe ni na ku nofo au i havelu loto. Pea, taimina nau langai e kau whaiwhi kau langa, mai kau ngā ue koe ai siasi, ai whare whakasteiki koe a ku tu i havelu loto. Tō kua koe whare whakasteiki a ki he steiki loto, i he taimi koe ni i he tautahi wa fitua. Me taimi nā mahene ai mo e tangata koe ni, nā ni hanga whakawhi i loa ki au ki he siasi. Mea whakawhi i mai a ki apia sa ia kua mātua he urunganga tangata. Ka mō mana tu i whoki o nofo whakataimi pe masi ea koe ni i haweru. Koe osi pe koe langa whailotuia, ko nau hiki fuu ai kau whaiwhi kau la ngā ia me kau ngā ue ki he whailotu hono hoko. I tamina ku papa mai koe ki he siasi, pia mawhio he pe me tamu pe alo ia. Koe mea koe nau hanga au o ongo i, hange e koe ki to ia haku kau mea oko. Hata haia ki whakamaheni mai ki a te au. Ke ne hanga hoko koe mentor, pe koe sui i whakatonga ke ne hoko ia, ko hataha ke ne hanga whakatau ke i au. Whakalata i au. I he siasi. Koe mea na kuongo i, hange o kou siasi pe, pe au whiwhipe me kai ngalotu, kau kai te hoko au ia koe mea mi pa siasi. Koe mea utala noa ki ai vesi na tau toki lau. I tai mua utau hanga i o tari kakato, ai ni ihi koe ni nau papi urui mai. Tau hoko ko nau ngai kau ngā mea, tau whakarea ka nau tō, tau mari ka nau tō, tau ewa mo a ahe ki a ki nau tō. Aweha nau ki i mea ka te ki nau tō. Ke nau o ngoi, o kui kai ke nau ke hoko koe muri moe au nofo mai ki he siasi, ka koe kau ngā koro, koe kau ngā api, koe toko ua, koe tua whiwhine. I he siasi o Sisu Klaisi, o i kau mana ni haki moini. Na e hoko ia he taimi koe o Paula i Efeso. I kai uke i hoko pe ia i he ahon. Na e whakahino hino e Elder Nelson, ai koe palofita i koe tau siasi. Ke tau hanga o toka ngai ai ni ihi koe ni. Tau tokanga mawahe ke teki nau tō. Ke ua naha taimi ku nau maua e whahinga o ngoi koe ni o ko tala noa ki ai. Hoko ate lau koe ia ai vesi. Pea kua whakotuu ki he tuunga, ai kau apostol, mo e kau palo fita, pea ko hono fu makaturi ki a Sisu Kalaisi. A Sisu Kalaisi oe aia o ko whehoko taki re rei ai ai a whare kotoa, pea tupu ia koe whare mā oni ki he eiki. He apostolo ko Paula aia. Koe siasi ko eni, ko hono whakawae, koe kau apostolo, mo kau palofita. Pea koe makaturiki ko ia o e whare ko eni, ko Sisu Klaisia. I kai ke upoto au hela ngā, ka koe whakamatala toku a eni, ai kau tangata ilo ki he natula o e makaturiki o pehe. Pea ka pau ia hatama hena poto hela ngā, pea ka pau hala whakamatala ko whai, pa ke whatonton mai koe.
Pehe to kua koe fuafua maka ia ko ufokotu e he kautangata tufunga, he kautangata langa. I he whakawa'e ko ia o e whare. Pea whakatonu kotoa ai maka kotoa pe e ngawe aki ki e whakawa'e koe ni, mei he fu maka turiki. Koe anga ia e kuma i he whamatara ko ia ki he maka turiki. Aia koe siasi o e ki ia, ko hono maka turiki o na ia ko Sisu Christ. Pea toki whakatonu mai rewa ai ngahi lakanga kotoa pe mea Sisu Christ. O nau laine taha mo Sisu Christ. Kei te hafo i maka ia e toi pehe, ke toi tokoto fu maka turiki he, pa ke ala ke kotu he. Tala mai to kua he kautangata ilo. Ko fo i maka ia ko ia out of alignment ia. O ke tuu make he koe, he tuu koe maka turiki. Koe maka turiki e whakatonu kotoa ai. He maka kotoa pe, o e whare koe ni. Pea koe maka ia tene hanga o fua ai mamafa, o e whare koe ni. Hanga mena whalawe ki ane nai. Ka bau hala e tala noa tangata tai tufunga i koe ni whika akme maka turiki. Paki toki whatotonu mai koe he kau tangata tufunga. Ka koe whamatala toku aia e kau tangata ilo. Fola e ni o kou o atu. Ai ku hinga rewa a paula ia. Ko hono siasi, maka turiki a Christ, ia e kau apostolo me kau palofita, mga whatonia keke, pia kainga lotu. Te tau tuu ta tau pe. Keke te hata haia. E toi aha ane whakakaukau. I tempo te tau tuu laine taha i ki he maka turiki. E si rewa, ai whetae mahino aki. E kai rewa ke lahi ai wheloto ma mahi aki, ke pehe ke ita kainga lotu ia, ki he piso pe. Kau hi, o hau ia tala mai e mea, o ku ikai ke tatau ia. Pea mai maka turiki, pea mai kau palofita, mai kau apostolo. O ku ki mahiri ia, ai me, o ku ne tala mai ea. Pea maka tuu ngai, ha loto mamahi, ha niho nau nofo i api. Kai ke nau teo mai ki he lotu. Pe tau sio nau loto mamahi nau tolo hiki ki hanga hi woti ke. Kau hi ngā koe mea ku nau loto mamahi. Ai ku mahu inga pitu ke tau hanga i loi ai anga o i whakotuu ko ia. O ku tala noa ki ai a Paula. Koko te vesi hono oa. Aia ku o langa whakataha ai foki aki mo tolo. Koe nofo anga oe o tua. Ihe lau maari. Pea koutui koe fu maka turiki ena. O ku whai ki ai e ku tala noa. E lewa foki whamatala ko ia. Pao se Paula vesi. Ke tau nofo taha aki tau tolo. Pea moe o tua aia koe maka turiki ia. I hono siasi. Toi mai moe whamatala ko ni me tohi Efeso vahe wha. Ves wha ki hono walu pehe ai. O ku taha pe ai sino, pea taha ai lau maari. Io, o hange kua ui aki mautolu, ki he amanaki le lei pe taha, o ho mou ui i. Koe eiki pe taha, koe tui pe taha, koe eiki pe taha, koe sisu kai hiu toko taha pe, koe eiki pe ia. Koe eiki pe taha, koe tui pe taha, koe baptaiso pe taha. Koe o tua pe taha, ai koe tua koe tamai. Moe tamai, aki tau tolu, ko toa pe. Anga bawafa fai ke mai o tua mo Sisu Christ. Sino kehe pe o tua koe tamai, sino kehe pe a Sisu Christ koe alo. Koe eiki taha pe ko Sisu Christ, o tua koe tamai taha pe. Pe hoko ate ni whamata. Aia o ku maa o lunga he mea kotoa pe. Pea i he mea kotoa pe, pea o ku nofo ia aki mo tolu kotoa pe.
ka kua fuaki kia teki tau tolu takitaha kotoa pe ai ofa. O whakatatau ki hono lahi o fuaki a kalaisi. Koe ofa whakakalaisia koe mea ofa ia ai otua. O kai ko whahinga ongo ia, e ko whahinga māloho ia, o ku whakatu upake pe whakahowaria ke peu ke mau ia koe pe mau. Koe mea pau ke ta whai whainga taua ki hai. Ko pau ke ta kōrenga e taua i he aho moe po. Pe ka pau e alo ofa e otua. Ia ene mesi, ia mo ene kelesi, mo ene alofa, mo ene ofa, o fuaki ia ki a koe, ia mau. Ia hoka ni whamata. Koia o kune pehe ai. I he nau aluhake ki olunga, na ane taki pōpula ai whakapōpula, o ne atu ai ngahi fuaki ki he kakai. Hoko atu e ne whamatala, pia nane fuaki ai ne ihi koe kau apostolo. Mo e ni ihi koe kau palofita. Mo e ni ihi koe kau evangelio pe koe kau pēteriake. Aia koe fo i whakarea ia o e ahani. Mo e ni ihi koe kau whaiwhikau. Mo e kau wako naki. Hangare Paulo o mai e ngahi lakanga. Mo e ngahi whatongia kehe koe ia i he siasi. Ai utanga maheni taua ki ai. Pea mo e ngahi lea koe ni i he ahoni. E ta hoko koe me mipa siasi o sisu klaisi o kau marene ngā hoki moini. Koe kau apostol, koe kau palofita au tō tahape, kono hingoa o nei ko Russell M. Nelson i palofita, toko ni uraki ki ai Talen Oaks, Elder Oaks, pero toko ni ua ki ai Elder Irene. Pere me kau apostolo e toko tahaua, kau palofita, kau apostolo, ia rea me kau pēteriaki. Ia mai kau fitunga fulu, ia mai kau whafonga whaka eria, hari whai ke ta whakalokare, o ku ia e pasenio e steiki, o kai pi sope, me ngai whatongia ke ko toa pe ko ia. Pea hoka rei whamatala koe a paura, ki he uhinga koe o e ngahi lakang me ngai whatongia koe ni. Koe uhinga kau tangata koe ne whai ke au tala noa, me ngai whatongia ke au tanga mai ni, ko hono whakahao hao ai, o e kakai mā oni oni, moe ngā ue whakawhaiwhekau, ke langa hake ai sino o kalaisia. Ta kuhinga o mai e ngahi whatongia koe ni ki hono siasi, ke toni i au pia mo koe, ke ta mo ui aki ai o ngongore rei o sisu klaisi, ke whakahau hau ai ki taua. Aki e ta ako mo ilo i a ngahi whakahino hino mai ngahi rea o whai e kau tangata koe ni. Ma ta whenga ke ta hanga o ahi ahi ai ngahi rea koe ni. Whaka au ngā ia. Ke ta sio ange pe e kehe e ta mo ui mehe ahoni, pe mehe ane awhi ki ahoni me ahoni ki he apompongi. Kau hinga i whakau kau fotu mai koe pa. Kau hinga na mai e ki e kau tangata koe ni. Ke nau toko ni i koe pia mo au, ke ta mo ui aki ai ongo o resi skai. Ke hoko a kalaisi o mo i he e ta mo ui. Owa na hoko e hoa ia o mo. Pe hoko e whanau mo e whakamopuna o whakamoa. Ko sisu kalaisi e mo. Iai e ki training pe koe ki whatongia ako ki he ngahi woti steiki o kōkau ai. Nei whikau ia he paiseno steiki ke whakahoko. I he ngahi woti ko toa peha mau steiki. E nei e woti, nei loto paiseni ke whakatahatahai. E kai ngā loto koe mau steiki, ke he ngahi whale loto kōku nau loto ai. Ai nai kamata ia me foi whale loto e taha loto ai woti e ua. Pau aurewa ki he whale loto e taha. Loto ai woti e tolu.
au alge whaelo tahu lotu ai o te ua, pe whakaosi lewa I sapate ko e ni ki he o te tolu. Taimi nanga e tāmai lewa e pisope o te taha o tala mai ke te au. Lere pe e whatapatang iyo. Pene tala mai ke te au tāpo e kina no ki moko puna. E nau hoa lo tu ka koe taimi kong whai whakataha ia. Koe taimi to kua whai ai e kai. Pea mahino ke te au ai o hinga tāmai pisope koe ni. He kai ke hau ia. Ki he whakataha koe ni. Hangene alo e ku whakakau kau. Ki he potua whola koe ni. E alo ku whakakau kau. Ki he taimi nau hoko ai koe pisope. He nai ke e tuku wholau ia. Nei mahino ke te he taimi nau pisope ai. E taimi koe nei mahino ai koe ki au moe hoa. O ngai ki o whi mau ki whatoni a koe ni. Nā ma whakapapau he aho koe ia. E mua mua. A e ko si suklai si ia. I ha toi mea. I huma ki whamiri. Koe mea ko toa pe e whakamua mua e ki. Ko mana tui he konfenisi nei whai anki I Pamti Fulu. E na hai taki maurunga rea ki tamau koni wahana konga Mexico. Osko konfenisi ta koe nei whikai mea kai tonga e taki maurunga rea. Ka mea maari e sa pate ko ia. Na mau teu mau tore mau ki mea kai lelei au pito ya mau api. Ne mea tahi, ne me mi whakakakato. Anga ki koto. Ne keiki ilo ha taha ia. Me koe haa koe o hinga ngahe mea kai koe. Ne keiki ha taha maki he hau ki api. E tuko e konfenisi na e tutuni ste ki ke nofo e Ward Pamti Fulu no. O whakamaa e whare lotu. Me koe whare konfenisi koe e Pamti Fulu. Koe ana aku nofo ai au. E tala mai he hoaka te au ki api. Au nofo ka mai vai lotu pau tu foki atu. Na oho ware ku atu. O ku tauto mai taki mua koe ni. I hoku whare kai. E tai mena e alo e taki mua na e ta mai ku haka te au. Na eke ange he taki koe ni pe koi se i. E talangi kai ola ki ai. Ko nofo ka maa. Mo mau o ti. E whare koe whenisi. Hange tam nau tāno me pisopi koe ni. Na alo whakau kau. Ke a koe ni. Hange ke te au I hene pehe mai he kai ke aluange. O kui kai ke ne hanga I o whakamua mua. Ai eiki I hene mo oi. E ko hare mena e hoko ki he kongalahi e woti koe ni. Ne kai ke nau asiangi nau tolu. Ki he ki whakataha ma ke he koe ni. Koe uhi. O hange koe lau koe ia a paula. O kui kai ke nau whakamua mua ai eiki I he nau mo oi. Hoka te vesko no tātoa. Kai oua ke tau hoko kotoa pē ki he whakataha I he tui. Pea moe I loi oi alo oi otua, ki he tangata hauhaua, ki he fuafua o hono lahi, oi whonu moe ofa a kalaisi. Kai ke ngata no whakahauhaua I ki tau tolo. Kai toi whakatupulaki e tau tui, mo e tau ilo mo e whakamooni koia ko sisu, ko e kalaisia, ko e alo ia o e otua. Ko e whatongia ia. O ku tau whengau e ki ai ti tau tolu ko e kāinga roto. Pea mo e kau palofita, pea mo e kau apostolo.
hono hoko. Ko uhi ke oua na atau ke whakatamaiki o whiriri aki. Mo whe awea aki whano ehe, whe awe aki whano ehe matangi, ai ako naki kotoa me. I he poto kākā ai tangata. Mo e poto i he whie mua, ai e oku nau toka tatao ai ke kākā. Hanga whahino hino mo e ako naki e kautako ni, o toko ni i ki tau tolu, ke aua na atau he, ke aua na atau mui mui, aua na atau whanongo pe atui, ke he ngahi ako naki, ai kau tangata ko ia o e ahoni, ai poto ko ia o e tangata. Ko e taha ia ngā au e kau tangata ko ni. Nau hanga ako i ki tau tō ke tau hanga whakawhai ke he. Ai mea ko ia eiko si sukaisi, mo e mea e te evoro, mo e mea a mamani, mo e mea tene toho aki ai ki tau tolu, ki he hala ko ia e whatutāpaki. O ka pau te tau wako, ka pau te tau lau, ka pau te tau whakatotoro, ka pau te tau whekumi, pea ngauhi ke whenā pasi a ngahi mea ko e ni. Pea osko ia pea o mai e ngahi mea ko ni o tau hanga o ngawe aki. O kui kai koe ilo whaka ata mai pe. Whima oi ke tau hanga o ahi ahi. Koe whaunga e te tau hanga o whakapapau iai. Koe whaunga e te tau whakamoni ai pe oku mo oni koa. A ngahi mea ku lawe kia e kau tangata koe ni. Pe kai. Kei tā whaunga ia. Te ke ako peko i loi. Mahao te ke tui peko i ki ai. Ka kapau ke loto ke whakapapau pe oku mo oni. Taha pe hono whaunga ana. Ahi ahi. Hange koe koe ako naki ka utala mai koe iai. Confessor tau tau si tua. Me iai. Lea koe ne whae pau. Whita le pe taha tangata iki. Na ne whae. Sapati. Ne pe mai iai. Whaka kau kau. Whaka celestiari. Whaka kau kau whaka celestiari. Koe whai nui na ne whae ea. Ka pau te tahoanga ahi ahi. O te tau tala noa pe ki ai. Ka tahoanga ahi ahi. Koe toki taimi pe ia. Te tau whakamoni i ai. Ahono moani. Koe foi equation pe koe equesa koe whai ki ai ku tala noa. Koe tau wako ai rea. Ai kau tangata koe ni. Pe tau hanga rewa ahi ahi. Pe te tau toki mau rewa ai ola. Pe oku mooni. Pe kai. Pai ngata pe koe he ako. He kai pe te ke ilo koe oku mooni. Pe ka pau ke pe koe te ke whakaahonga. Ki mua ke whakaahonga whi mau ke iloi. Ai mea kou to tonu koe ke hanga whakaahonga ni. He kai ke pehe ia. Ke mafuri e foi ekuesa ia koe ni. Pe foi equation koe ni. O arake ai o ka mati patoki osi patoki ako. Ika koe ako mui mui atu mono ai. Koe taimile wai te ke hanga whakamoni i ai. Te upalomesi ka te ki motoro. Ka pau he kai ke ahi e tau tolu koe ni. Ai ngai mea koe tau tala noa ke ka tau tala noa ata pe. Koe koto lau whanoa, koe koto kula noa, koe whakamoni taimi na mea o tau mai. E ku mahu ingai ke tau hanga o ai ke whakatupulaki. Ke ririu ki tau tolu, me he tangata mo whiwhine whakanatunga. Ke tau hoko ko hataha, mo kuanga whakarau maari. Hoka te lau koe besi. Ka erea aki ai mooni i he ofa. Pea tupu hake ia te ia, aia ko kalaisi. Koe uruia ki hono siasi i he mea kotoa pia. E whakafono aki tau tolu e he ofa, whakakalaisi. E taimi te tau pikitai ai, i whahino hino ko ia, ai kau palofita, ia moi kau apostol. Ia tau ngāwe whakataha ia te ki tau tolu, ke langa hake, ai sino ko ia o kalaisi.
Aia o ku whakahoko ai ai sino kotoa. Pea whakataha i he mea tokoni aki e he kupu kotoa pe o whakatatau ki hono o whaawhai i he fua o i potu kotoa pe o tupulaki ai sino pea langa hake ia i he ofa. Taimi kou tau ngā ue whakataha ai pea tau whetokoni aki ai. Ta munga e whakataha e ni mā moe wā e moe ulu moe mata moe hāfue ngai konga. Koe taimi le vai a koe u tau tupulaki ai. O hinga tā anua koe mai koe pai ngai kupu. Ke tamu tau ngai whakataha mo pita mo sione mo se misi mo mele mo haifua. Ai kai ngalotu. Pea tau ngai whakataha koe i he ofa. Koe taimi le vai u tupulaki ai sino kalasi. Taimi le u tupulaki ai no siasi. Taimi le u tupulaki whafo itu i ai tau tō. Taimi le u tau tupulaki whafamili ai. E taimi koe u tau ngā ue whakataha ai. Hangina tau lawe ki mua. Ke ngai mea whaki whakalau maari. Mai tau hanga o whakaaunga ai mea whaki me atu ki a koe. Whakanga e au mea whaki. Whakanga he tamaho koe mea whako. Tama koe mea whiwhine koe mea koko. Pea tau wala whakataha. Koe taimi le vai a koe kumalanga langa e ngā ue. Pea tupuraki e sino kalaisi. Kai kanoni aki. Ai ofa koe ia. Au kutara noa ki ai. A paula. Te whaosia ke tohi ngā ue wahe whāwe song furu ke tāwa ko pehe. Ke ilo e ki mou tolu ko toa pe, pea moe kakai ko toa pe o Isileri. Koe huafa o Sisu Klaisi o Nasareti. Aia ne mou tutuki ki he akau. Ka kua whakotu uia e he o tua mehe mate. Ko ia pe, kua tuu ai pe ai tangatani i homo ao kua hao hawa. Koe maka eni na e ri aki e ki mou tolu koe kautufunga. Aia kua hoko koe fungani makaturiki. Ia hui kai ha whakamo ui iha tākehe. Ka hui kai ke tuku moha ingoa ke kakai i laulangi ke tau mo ui ai. Kai ngata pe e hingoa moe huafa koe ia o Sisu Kalasi. Koe te fito i whakakau urua kia. Koe kau palofita ma kau apostolo. Maktau tolko toa pe. Taimu tau ngawe whakatahai. Tau langaha ke sino koe ia. Kalaisi. Te fito i whakaukau koe ia hano wā pehe. E lawa ke whakamālohia e he sipinga ai whakamoui e tau ngahi wā whetu taki whakawhamiri. O hinga ine taimu te tau wako ai pia i loi pia mahi noi. Ai whaunga ngā ue moe sipinga ngā ue koia ai eiki. Pe tau hane whakaau ngā ia i he tau nofo whakawhamiri. Ko hinga te toi whakaukaua. Tene lawa toko ni i ai koe pia moau. E anga e tau nofo whakawhamiri. E anga e tau nofo mo tau ngahi kau ngā me. He tau nofo kai ngaloto. Yo tau ngahi wā whetu utaki ko ia. E he ngahi weesko mai ki tau sio ki ai. Ai kau tangata. Mou ofa ki ho mou unoho. O hange koe ofa a kalaisi ki he siasi. O ne fuaki ia koe uhi koe siasi. Koe uhi ke ne whakatapui mo whakamaa ia i he fufulu o e vai i he wholofola. Ko uhi ke ne atu ia ki a te ia koe siasi kua te umalahi. Pea i kai hano ila, peha feu, peha mea pehe e ta. Ka koe uhi ke mā oni, pea tae hano mere. Talanua a paula ia ki he huse pāni ti moe waifi ke na whi ofa aki. E taimi koe e te whai mari whaka sivire.
Ko so irea ko ngai aki koe e he whaiwhekau pe koe taki whakalotu. Tan koe o mea mai o mea mari koe ki moa ia te iau pe he ai. Si naua te ke to'o do you take koe whenua pitani ai. Ke hoko koho mari a mea. Tan ngau whai ai koe ai sila koe i he temi pāne. I he orita koe i he loki sila. Pea tolu tu ia o mea mari o na whehanga ki i he orita. Ko e rea ni ak whai ko he tangata whai sila. Do you receive? Whare whapitani ai. Pe o ku ke mau a mea ke hoko koho mari. O hanga whai rea koe do you receive? Pe o ku ke mau. O ne tala mai ki he tangata mo e whiwhine. Tako kapau koe tangata au. Ta koho mari o koe mea ofa. Kua o mai e he eiki maau. He kono o hinga whoko taimina ke ke talawo wai, nā ke whakasio holo hataha to tonu to kua o whakatatau mo o whakakaukau ke hoko koho waifi pe koho se pāniti. Pe nea ngahi mea nā ke whou wai, nā ke whakahau ngai, nā ke sio pe nā e ako e tamā, ka pau nā e ako ka hai tunga whakaako ui ai, na ke hanga siofi whamiri kwa me ai, pe koe whamiri palparema, pe koe whamiri lele, na ke hanga siofi, ai siasi koe o kukau ai, na ke hanga siofi, ai tunga whakapaanga koe o kui ai, pe koe hane ngāu pe o ku ikai, na ke hanga siofi tunga whakatalavou o kui ai, nā ngahi mea ke na ke sio koe ki ai. Pea whai koe ho whenga, pea ke kōrerewa ki he eiki, to koni mai mua ki a te au. Kou loto ke o mai hataha whiunga mo au. Ke langa ki whamiri fo o. Pea koe tari rewa e ki ho whenga mo ho loto. Ai whiwhine koe na ke loto ke hoko koho mari. Ka uhingai fo i rea. Ko ke tari re rei ai mea ofa ai eiki. He nā ke tangi mo kore ki ai. Ke hoko koho hose pahaniti. E hoko koho waifi. Pato perewa he kau tangata i loi loia. O kai fo ke uhinga e tau nofo mari e tau tolu. Ke hanga he motu aia o purei. A honoa. Pe purei he fine motu aia ai motua. Ikai. Nē kai ke whakatau mo aia pe. Ka uhinga aia ke tau ngā ue whakata. Tau whaafea rea aki. Tau whepōtala noa aki. Tau wheringi aki e tau ngahi whakakaukau. O kai ke pēke u hoko au koe pure i a kariola. Kai. Ke pēke u tūtūni whakahao niu i a kariola. Ika. Ko manatu i he ahamoni te. Na e tā mai ho maki uhiki o whiwhine ke ulere mua ke halanga le lue o pick up mahano mari. E haure lue me ngāwe. Pe u sio koe te mau tō muina ai ke mau alfa tape o pick up masipa mau alu ki api. O sio ngai tō mita marehe o aka te au. Whewheke ke lere ko mai. Kaka mato whoki mai batau tuku. No, marisai ange. Kake maloto ka hai masi o tāri. Pe u lere at ko ia pick up mai masi ma whoki mai ki heni. O ku iai ki whakataha o whai he office ko ia o whiria. E loia ko ni sore ki ni mau maki. Ai ku makau ngā api he manofo whakapisi nisi. Pe au talangi ai whewhe e saipe. Ka pau e whaori pe pārangi a entro. Pe moho ki api. Ka walo ki a whiria. Oroi ka pau na uria tuia he mafuafua mari. Whaitari koe mai ka roka te mai tuku ia. E mo ne toi foi parakalafi e ne foi whamatala ana tānaki mai ke foi tari koe tuku ia. Nā kua wāre pe mai o haka te au. Mau sai ange. O hinga pe ke ai utala noa. E kai ke utūtūni whakatiki tato a tau te u alu.
E kai ke ta awhirati ki tato mai ka reo lai a au ke unofo. Ka ko mawhea rea aki. Ko e hae mea le lei whakalukfua ki a mawaloa. Kai ki he toko tape ki a mawaloa. Na ila ka te la pe e tuia ave mau toki au rangi koa. Anga tau o hinga pe he. Ai tala mai ko e paula ofa. Ai tangata ki hao maari. Pe rewa e Spencer tauri ki polo ia. E koe tahe e palo fita kumama awatu. Kau he kau palo fita. O ku whakanonga ngai whamatala o ku ne whai me ngai tohe ku ne whao. E ku motou ka he se si mo ule mana whamore more koe tamainu haana tohe koe ia. Nā pe Spencer tauri ki polo. Koe mei koe e rito pe koe uho pe koe mea kuni hanga whakatupu koe a mo vei weu he nofo maari. Koe whoirea koe a koe siokita. Siokita tangata e siokita e whewhine. Ka pau e sio mau pe ai tangata pe koe whewhine ki hele lei mo e whia ai tō taha ki he ihe eiki. Kaka whia noa ia. Ihe eiki. Pea loto tō taha koe ke tuangi. E nonga pe a whia ai nofo maari. Whakoto ia ko mai koe ia. E Spencer W. Kimball. He koe mari, ka pau koe taumua ai tangata, ke whai ai mea kotoa pe ku whia ai a hono mari. Pea taumua ta tau moe hoa, koe mari a koe ia, e hoko rewa a mamani. Hoko ki whamiri koe ia, koe konga pe ia he mani i mamani. Hanga ni koe mo, koe mea ku whia ai whimotua, e koe ni hoko a, a mea koe hula. Ako foki ria hona tupu ake si hula. Kai foki wa koe ria hona. Pa kai foki pote fia hula. Ka neongo ia. Aku alu koe mko mo hoa ke hula. Wai tai meni, ku kai peke tolo tau ke matoi maroro. He ku whaau ke ukina mo foki. He lau hake maholo. Pa maholo, te osa po i whasia e hong fo, ta mai wela ia. Auta, ne ton peke o te ke tofi e la ia. He ko koe nā ke hula. Koe anga ia, ai whaunga ku fotu mai paula. Ka tau hoko ai hoa e tau tokanga koe ki ai. O hange e toh pe koe tokanga ai Sisu Kraisi. I hono si. Te uaweha te tā noa koe nina e whai maheta mai ke te au. Te ano whoha nei ui koe pa senior steiki e vai whonola wau. Toki ui ni pēni ki muini mai. Ka behe pa senior steiki koe ne whoha koe ni ke ta mai. Koe whahinui na maheta ki mua ke te au. I ho ngā ue mo ui. Mo ma pe ai eiko Sisu Kraisi. Pa mo e ki whika raki. Whika ua ho mari. Whika tolo e whānau. Whika whā atu mo e nima mo e ona mai whito. Mo e hapua. Nei pehe whoha koe ni ke ta mai koe ni. Nei whakawari ke te ia ai whahino e tatu mua. Nā ku maheni au mo i ki tangata koe ni hine ke talawo. Te ge mari. Nei hea koe koe me mipa kuoti i Amerikan. E taimina ke sinkoro, e taimina ke whasio ai pa se steki. Pa ngā kusio ke he natula i ki tamsi koe ni. Mohono fotunga, pe kohono timina i rewa pitania. Ngā ku ilo e koe ki tamsi ni au ke tuunga koe ni kui ai i hao ni. Ia ku monu ia ka anga lotu koe ni, koe nā ma o hataki mua, o kune whakamua mua a kalaisi. He ne mo oi. O au ke tuunga na e whak e eiko Sisu Kraisi e ne mo oi. Koe me utala noa ke a Paula i he pongpongini. Vesu wa lupe. O kuto tonu ke ofa ai kautangata ki o nau unoho, o hange ko ho nau sino o nau tolo. E koe ofa ki ho kaunga api, o hange tohpe ko ho ofa. Ia te koe. Ha mea ke loto ke whai ki ho hoa. Ai loke whai koe ki a koe. Whai a ki ho hoa.
Ka pau kai te ke loto ke kai la i koe. O te ke kai la ke hoa. Ka pau kai te ke loto ke tafuru i koe, o te ke tafuru ke hoa. Ka pau ke loto ke he kai ha mea to le lei taha koe ho mou api, ai mea le lei taha pe kai ho hoa. O hinga be ofa ki ho hoa, o hange tofe ko toka ngai koe ai sino o. Koia, o ku ofa ki hono unoho, o ku ofa ia ki a te ia. Heu te giai ha tangata e whehia ki hono sino o ona. Ka au ko whawhang o whakamuui a hono sino. E ago tope, o hange koe e ki he siasi. Ka pau te tau toka ngai ho tau ngai, o hange koe meu tau whai koe ka tau tolo. Koe meu tā noa ki a paula. O hange whai koe e kalaiski hono siasi. Me a ifo mo ni koe nofo mari. Me lino, mau ruta, fe ofo o fani, fie maria, nonga. Kai ke iai ha fe ita aki, kai ke iai ha ke, kai ke ha tau kape, kai ke iai ha aike fe fusiaki, kai ke iai ha sio kita tama tea, he nofo mari. He kohono o hinga o kou whai e au ai mea kou whai ke koa, o hange pe ko mea kou roto ke whai mako. To tonu ke pehe ai mata sio ata mo i whakakau mo he tō onga mo ui aho koa ki a te au. Hoka te whamatala ko ia e bestonua. He koe ngahi kupu aki tau tolu, o hono sino, o hono kakano, mo hono hui. Koe me ani e tukuange ni ai e he tangata a ene tamai, mo ene whae. Pea hoko ia ki hono, pea hoko a ia ki hono unoho, pea e kakano pe taha a ki naua. Mataka uhinga koe tukuange ai e he tamai, mawahe ai ai tama, e koe whewhine mei api. O si aki e tamai koe koe unga ke peke si aki ke li aki au pito, kai jawhi tu takia ki api, ika. Ko uhinga ke si aki e tamai mo e whae, kai pi ki tai, ki hono unoho. Hoka te whapu, pa hoko peki nau koe kakano peta. Whakakau ta, ngā au e whakata. I he mea ko toa pē i kuna whai, i taimi kuna hoko ai, koe huse pāni ti, pea moe waifi. Hore whamatala ko ia a Paula. Koe mea whakarilo lahi ene. Ka aku kau e kurea ki a kalaisi moe siasi. Hanga e Paula to o mai o pehe to kua ko whai whakakau koe ni utala noa koe ki ai. Ko ha mea whakarilo i pe koe mystery. Koe noho mari whoke a honiu ke heia. Pe whatotolo i koe a noho mari, pe koe loloa taha noho mari a. Koe a honi koe tau e nima. Hanga koe nau whakafofua. O spe tau e nima ia kua pe o mea mari a kua whiunga. Tai mi ke toi whakasio. Mari fo o. Pea moete rewa noho mari ia. Kehe apita a honi. Koe a honi ia. O ko me neonga o kuna noho mari. Ka me na hue sio kita, ta sio pe ia, ki hele lei whakafo i tui ai tō tāko ia. O ki kai ke toi sio ia koe pehe, ke toi sio ki hele lei ko ia a hono hoa. Sio pe ia, ki a te ia pe. Ko nof maria kou whai koe ni ihe a honi. Ko hinga kou tala no ke ki a Paula. Taimde tau sio mau pe, ki he si pinga ko ngā ki he whakamoui.
Ia ne whetuutaki koe mo ne toka ngai mo ne tauhi mo ne whawhanga a e siasi. Tau ngai aki e pē teni ko ia. I tau whiohi ko ia mo tau ngahi hoa. Hoko atu e lau westau tolu. Ka moutaki taha ofa ai tangata ki hono unoho o hange pe ko ia. Peke whakapapa e whiwhine whoki ki hono unoho. Pai ke hinga nie ki whakapapa e whiwhine tai whakapapa tangata. Iga? Whe whakaapa-apa. Whe whakaapa-apa aki. Ai tangata mo e whiwhine pe koe huse pāniti pia mo e waifi. Pia koki moutolu ai ngai tamai. O siene ni tā noa ki he usi pāna. Heke mai eni ki he tala noa ki he ngai tamai ke whāmini. Koki moutolu ngai tamai. Oua nā mō whakatupu riri ki ho mō whānau. Kai tauhi aki nau tolu ihe ako naki. Mo e whakapoto ki he eiki. Wala male whai nuna paura e ki heanga e tau nofo ko ia I api. He wā o e tamai, mo e whae pe ko si mai mo mohona wā ko ia mo e whānau. Mo e whaunga to toni ke na whaka aunga e. Kai ke whai hata I whānau I api. Mea koe na tau tupu hake siwa e whanua motua. Siasa sisu kais ka mana ki moini, o tapu ha, mano tā i one whānau. Pau e mau kou ke tā I ho whānau, e la pe ke whai whakataha are rea whika aki mo membership e siasa sisu kais o e kau maninga ki moini, e pi au ke piso pe mano toko ni, hange ne whai kuonga ki mua koe ho po I koe, ko hinga koe tā nā ke whai. He kui kai ke pehe, ai whaunga ia o e ahoni. Kai ke tā e tangata e mari pe koe whit motua tā mai motua. O tape moia, I o tau siasi. Ka pai whakahoko ia, o koe hano ngahi tau tea ona, o kua mai ki he ni ihi ko ia. E whanga rea te whtoi whakaukau hono wā tara mai ka tau tonu. Ko te mbou tau sio ai pa tau mui mui, ki he si pinga ko ngā ki he whakamoi. Tene hanga e whakaroto lahi ko e whakamalo ia I koe. I hanga ko e ho whaunga ngā ue, ki ho wā ko ia mo e ni ike. Te whtoi whakaukau hono tolu pehe. E tokoni e te unga tau o e otua, ke malu I ki tau tolu mehe kowe. Mati ku maheni a paula ko taimene kauloma, mo ne sio ki he te unga tau. Au tui ko he kausoti aloma. Pehange e paula o mai foi anala chi ko ia. E foi whatano harata. Whatata e te unga tau, mo e te unga te tau lava ke tui, pe ai ki o tau sino. Ke malu I ki tau tolu, pe ngahi ai ko ia, pe ngahi whainga taa ko ia, o kua mai e te volo maa ki tau tolu. Pe te uto mai pe, hanga he eske tau sio ki ai pehe. Ngata e hoku kāinga, mo mālohi I he eki, pe I he lahi o ene mafi. Aia, ai kia te ki mautolu ai mahafu tau kotoa o e otua. Ko hiki mo wha tuu hake e ngai tuu ni kākā o e te olo. Tau ta mepara. Ai e ngahi te unga tau ke tauhanga whakawhepa ki I aki. Ai te olo. E hoko atu e ne whakamata. He o kui kai koe whangatua mo e kakano pe koe toto. Ka ki he ngahi pure, mo e ngahi mālohi, mo e kau pure o whakapo uri o e mamani, mo e kau lau maari e kovi I ngahi potu I olunga. Te unga tau e kau soati alo mai ke tau ai tangata mo e tangata, ai kakano mo e kakano, tamai paula ia. Koe tau kou ta whehanga ngai whaatau ki mai, o ta whepaki tau ai mo e ngahi mālohi o kui kai ke talawa o ala ato puke mai. Ke ta ki tau whangatua pe whenu nusi mo e tō tāko ia. Koe muta mai paula ki whainga ta ai tau ia kou ta whehanga ngai whaahamoia.
Koe kua tae ke te fuhu moia, ke te whepaki whakasino moia, ika. Ko i ngahi lau maare me ngahi malo. Aia ko setane ia me te volo ia, mo ni kau ngā ue. Pea hoko te whamata. Ko ia, ke to'o ai maha tau kotoa o e otua. Ko e uhi ke mu whaatu wai i he aho o e kovi. Pea heri hono i ku i kotoa pe, ka e tupe. Ilo e paula i he taimi koe, na e tau me mea na e whepaki me kai ngā lotu koe ni. Pane talang koe whaunga pe te mo i kunai aki, ko mo ai te unga tau ka kato ko ia, ai otua. Hanga mena tāno ka pus ama kongi. Ngai whanangata rea paula ki kai ngā lotu e so mo ka kai pe ko ia, e ngai potsias ko ia ki mua. O ku ke iongona ai whakahino hino mo e whatokan koe ki ahon. O ku haa mahu inga ngihe ahon. Ta tau me ngai mea ke he ahon. Ta tau me ngai mea asi ihe pono kalafi. Asi ihe ngahi media, social media, hango Facebook ka me ngai mea pe. Ko ngai mea ta whepak tau mo e ko he ahon. Au ne tala mai rewa e ia. O wai whaunga ke tahanga i kuna iaki. Hiri koe tau ta ke tupe. Pea pehe rewa. Ko ia. Ta nore paula ke te unga tau utong ke tai ahoni. Ko ia. Ke moutu u ko no o aki ai mooni ho mou konga loto. Wak meu li mai paula ka tau Waki no aki ho konga loto ai mooni. Ai whai totono. Ai anga tono. Ko e mooni pe paula ko ilo ke hepropa. Ilo ke ngai mea ko hilo tonga mai ka hapau. Hanga mooni o whakatau atai nai. Ko e pia moa. No aki a hota loto. Te hoko atu. Pea ai ki he whata ai sifa koe mā oni. Tai mo paula wai ngai fu mea pere tsiriva wai whata. Ke malu i e ngai o kani ko ia o sino i loto. Tala mai e paula ia koe mea uka mea ta mea paula. Ai e mā oni. Ho o mo ui, ho o rea ho whakaukau, o ngā ui. Pea hoko atu. Pea mou topu vai aki ai teu o e ongo le leo merino. Ai ho va e o whakasui aki. Ai su ko ia merino. Ke hoko koe tangata. O kuki o mai no ngā mo i whie maari. E wheitu o kotoa pē. O kuki alo ai. Hoko ten whaumata. Ai ki tua i he mea kotoa pē. Ai pā o e tui. Ai a te mo wha tāmate i aki ai ngahi ngā wela kotoa pē. Ai toko taha kovi. Pā uka mea na tau seo koe ki ai mua. Pa mai paula. Ai e tui. Ke ne hanga e ia hoko koe pā. Ke ne malu i koe. He anga koe ia aho mo ui. I he tau koe o ta whihanga i koe ia. Pe utalo tonga whakahoko i he ahoni. Pea ai mo e tata o e whakamo ui. Mo e here tā o e lau maari. Aia koe wholofola ai otua. Ta ko here tā o ke to'o holo e koe ia. O whaiaki ho tau koe wholofola ai otua. Ai kono whakarea taha. Pe mau ke ta tuku taimi ke ta ako. Pea whakaloloto e ta ilo ke wholofola ai otua. He koe here tā e te tangawe aki. Ko here tā whatou mata ia. Te talawa ke ngawe aki e tau ko ia. I he ahone. O lotu mauai pe. I he ngahi lotu kotoa pe. Mo lotu tāu mau he lau maari. Pea reo ki ai i he whakaku kawhi. Mo e huwhia o e kāinga mā oni kotoa pe. Te ngatau ene u tala noa ki e masikoni ko paula. Aia koe te ngatau i o totonu ko ia. Ke tau ai i he ahoni. Te tau lava pe ke ngā ke te ngatau ko ni tala noa ki ai. Ke tau ngā ke sifa e mā oni. Ke noo ho tau konga loto aki ai mo oni. Ngā ke pā o e tui. Pea ngā ke here tā ko ia whofula. Pea ai e tata o e whakamo ui.
Ko ngahi konga kehe ia o e te unga tau ko ia ke tanga o te tanga ai whakakonga pe. He ko mea hoko o reo pe. E ia rewa ki I konga I hō mai ai ngā hau vela ko ia ai whiri. Ia nā whanki I konga he ta te unga tau, a whanki I konga au whi mau ke whakarelei, whi mau mahalo ke mono. Whi mai tai mini mahau kai ki hakonga pe he te unga tau tanga ai aki, whi mau ke ngahi o ai ki ai. Pau whi mau ke whakafo o. Ai koe ngahi konga I ke he whi mau ke nau whakatau hanga o mai o whakatāne. Pe tau tū io ai ke te ki tau toro. Ke ne hanga malu I ki tau toro. Me he ngahi hau ko ia ai whiri. E haoni whotu mai e paula e mea nā ne tala noa ki kai ngā lotu ko ia efso. Toi o mai a ki a koe pēa moau. Pani whakamanatu mai ngahi whakaukau koe nā tau tala noa ki ai I he haoni. Ke tahanga I loi, o ku o mai e paula o whita me kau apostolo. Ke tokoni I koe pēa moau. Ke talawa ke ta nofo pe ta laine taha mo makaturiki ko ia ono si ko Sisu Kraisi. Ko mea wako I tautou ki ai ahoni. O te tautou e mawahe me kau tangata ko ni me nau whahino I no. E koe tai bete ke mawahe mea nau tolu, ke mawahe koe me ko Sisu Kraisi. Ko noue mea na tau tala noa koe ki ai, tau siofi pe tau wako e ngai si pinga o whai whamoi. I hene tau I kou whai ki he siasi. Pea whakaongai ki hoko ia koe pēteni. Ke whonga koe e tau tohanga e ko tau ngahi maari. E tau tohanga e ko tau ngahi whanau. E tau fua ko tau ngahi whatonge e siasi. Ho tau wāmo ho tai ngā kau ngā mea. Kau māmo I nihi ko toa pe o tau ngā oi whataha mo ki nā tore. Ngai ngā e anga pe koe tau nofo whakasiasi. Pe whaosi nā tau tala noa ki ai. Ke tau ai ka te ki tau tolu ai te unga tau ka kato koe ko o mai e he otua. Ke lawa ke malui a ki koe pēa moau I he aho whakaosi koe ni. I he ngahi ngā hau vela ko toa pe ai whiri. Ai kune hanga o ngau ia koe pēa moau whakaaho. E lawa peke ta hao me ai, ka pau te ta ai te unga tau ka kato koe ia. Ta noo ai mo ni, ta hoko koe tangata kuanga tonu. Tangata u whai to tonu. Tangata o ku rea mooni, rea to tonu. Ta hoko tangata u kai keke, rea kovi e Facebook a. Ta hoko tangata u kai ke hau pēta I tāku ta loto puna, ke ta whai ha mea, o ku I kai ke whiunga, pe whahino hino ko ia ai eiki. Tā koe whola, whaka ke hoko I koe here tāu tanga aki. Pe ta tui mo whalala ki he eiki, o Sisu Kraisi, koe paa I o ta whingaya ki. Pe ai e wae e topu wae e meri no. Ai sū ko ia ke ta sū whakahawa ki ia. Ke hoko ki taua koe whakamerino I api. Na e rea na e whai ko ia nea soni nā ne pehe. Ke tau hoko e koe kāinga lotu u whakalelei, he whakalelei aki. He ku nofo ai meri no he whakamore. Ke tau he whakamore aki. He ku tau tōno no I he ako toa pe. Koe ngai te whito I whakakau kaini ko whakato'o mai e paura. Pea toi o mai se asike whamanato ki a koe pēa moau. Ai mahu inga ko ia o ngahi mea koe nei tau noa ki a paura. Whakamua moa e ko kalaisi he ta mooi. Pea te upalomesi ki a te koe. E tala noa I nia e au sia. Taim te ke whakamua e ki. Pai ke ngata pe ia koe. Whakamua e hause pāniti ai e ki. Whakamua e he whae ai e ki. Koe fo I trai e tia mo ui whakamari. Koe tamai mo e whae, husmai mo e waifi pia, I he tumu e ko Sisu Kraisi. O hange koe whakawa e koe e whare na tā noa ki a paula. Pea ka pau e te tau hanga whakahoko e tau mo I taita. Koe palo mesi rea mo e tala ofa. Te tau ofa ki ho tau ngahi mari, o hange tofu pe koe koe tau ofa I a te ki tau tolo. Koe tau sio koe ki he kakai ki he, te tau ngā ki ai mata so ata. Mo e sio koe e ko Sisu Kraisi. Te tau au sirea a te whito I tau mua le sonyani, e hoko e ngahi me ani ko hono whakahaoha I koe pia moau. Ke ta mo ui aki ai o ngoria Sisu Kraisi, ke e haa, o ta maua I ho ta haki ke I mo ta whakamo ui, e wafa Sisu Kraisi.